Gon. Ternyata ibu baju kayaknya anak sekolah. Jujur juga. Tapi ku lihat-lihat sekolah mah sandal. Orang tuh bersepatu liai. Mahir orang berapi-rapi. Nyaman nih Sabtu. Aja deh. Aja sekolahnya terlambat ke sekali keburu kena. Kakak anak gua ini sakulah baju bakal luaran onda bahari sedikit gen baju bakal luaran langsung dijinting guru di telinga. Bang, ulun harus kayak apa bakal? Kurang tuh rapi-rapi masukkan baju tuh ke dalam himung juga kudu di sekolahan melihat. Oh aja bang Bakalai. A few moments later. Nah Pak Bakal, ulun sudah nuruti pepadahan pian. Mana ada guru himong imba baju ulun masuk malah disuruh guru bulik ulun. Habis ulun karena mamai. Ada kepintaran bana ke anak nih. Pasnya nyawa di smackdown guru aja sudah.